Gicigo kia ubunge gia Saku kaunti-ini ya Marsabit gikoretwo gikigumirwo ni bara cia nduriri gukirikana ati andu ana ni moragitwo bara-ini ici kwa ihinda ria mweri umwe muhetuku, undu uria utumite athuri kuma nduriri inya iria ituire ciukanagirira macemanie muciini wa Nanyuki gwetha thayu. Athuri aya manacemania ringi mweri muhetuku, indi mucemanio wao ndwaciarire matunda tondu njuragano ici no ikoretwo igithie na mbere. Munyitithania wao no ria wari speaker ya bunge ya bururi Francis Ole Kaparo aratariria ati umwe wa aria moragitwo ni muthuri wa ndundu ino ya gucaria thayu. Wahakikisha kwamba serikali inahakikisha kwamba wahalifu wanashughulikiwa kisheria. Hawa wamelalamika ya kwamba hakuna muuaji ama mwizi ama mwenye kuvunja nyumba wilaya ya Marsabit. Wakati huu wote hakuna hata mmoja amekwisha shikwa na kupelekwa mahakamani. Athuri aya morotete atongoria ao ni kiria maugite ni kwaga gwikira urugari mihang'o ino ya gucaria thayu gicigo-ini giki, makiuga onayo thirikari no irekururia kuhitana na aria maratongoria ciiko cia kuhagura thayu gicigo-ini giki. Kile tumeamua yale ambaye mheshimiwa amesema ni kweli, ni mambo ambaye sote tumekubaliana, na tukirudi nyumbani tutafanya mkutano zetu, tutatafuta hii kitu kwa nguvu. Tumekubaliana kwa umoja bila masharti, amani tutaitafuta mahali imefichika. Gukiri uguo ni mathondekete kamiti ya andu ana kuma nduriri ciothe iria iratongoria mihang'o ya gucaria thayu riria kwagia ngui. Nimeita hawa viongozi kutoka jamii zote husika katika Saku, na tumekuwa na mkutano tangu juzi, na tumeelewana kwamba tumetengeneza kamati ambayo wenye viti 4 watakuweko. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Githui wa Wairimu.